Murakoze. Je naje muri True Promises 2015. Hama ibijyanye n'ibikorwa ingene ndabifashanya byo mu rugo n'iby'umurimo w'Imana. Ni ibintu bitandukanye. Ibintu bitandukanye ntaho bihuriye, uripanga wenyine. Ugakora ibyo mu rugo ariko ntibyotuma udakora n'umurimo w'Imana. Kuko umurimo w'Imana nawujemo wa True Promises nawujemo 2015 nari nkiri umukobwa. Mutoya kabisa nari nkiciga segonderi. Urumva ko ntari gushaka ngo ndeke umurimo w'Imana, narawukomeje kandi nzowukomeza. Koze turabatumiye, yeme turabatumiye bivuye ku mutima. Murabizi ba Frize n'abandi muzoze mutwitabe, yeme muzoze mutwitabe muri True Promises, natwe tubashigikira pe, tubashigikira. Uwo ni umusitare Frize baye mvuze, ariko n'abandi benshi barahari, abandi benshi abamama. Mvuze abamama gusa, abakobwa n'abagabo ntimunyumva ukundi. Mbaye mvuze Frize, abandi nzobavuga uwundi munsi. Ndabatumiye n'ukuri, murabizi ko ndi umufana wanyu, natwe muzodufane. Ndabizi ko natwe muzamudufana, ariko muzobitwereke neza, muzotwambare. Turabatumiye cyane. Murakoze cyane. Dufite igikorwa nk'uko umuyobozi w'imiririmbire yaravuze, dufite konseri imyaka 2 ishize. Buri mwaka twagiye dukora live recording, ariko turavuga ngo reka twicare noneho. Hari igihe live recording ya mbere twayikoreye muri CLM, ya kabiri tubikorera muri KDP. Ico gihe ntitwabashije kubana n'abantu bose nkuko twabyifuza, ariko ubu turavuga ngo reka twegeranye izo ndirimbo zose, kubera umwanya nyine twashizemo zikeyi zo 13 yarababwiye, ariko dufite indirimbo nyinshi. Abizi ko zirenze izo ngizo yababwiye, ariko ni nkeya twabashije kwegeranya kugira ngo dutaramire abakunzi bacu. Rero kwinjira ni ku buntu. Igikorwa kizobera kuri Gerizo des Âmes itariki 21. Abantu bose bari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu nkengero zacu, abari mu ntara aho bikunda ko ashobora gufata imodoka, vraiment muzoze mwese mwitabira ico gikorwa. Ni igikorwa ciza guhomba kuhaba aho hantu. Jewe ndi wewe sinosiba, jewe ndi wewe kabisa sinosiba. Ndabona noba mpomvye cyane rero, kubera ko ntari wewe ntakunda, ariko nawe ndakuvuniye akagohe. Uzogerageze nyabuna, uzogerageze nawe uzoze, niko kwiza. Nta muntu ugomba gusiba. Tike y'ibihumbi 10 na bingahe, ndavuga déplacement kuva mu Rumonge cyangwa hehe sikuri. Uzoze ku bwa True Promises, utega imodoka uze hano n'iposho harare ninga tubane muri konseri, nawe wumve ku munezero w'Imana. Murakoze cyane. Shalom. Tubahaye ikaze abavandimwe bacu bose, cyangwa se abantu badukurikirana kuri channel yacu ariyo Amazing Love TV. Uyu munsi rero nkuko murabona ko tuberewe, tumeze neza. Twagendeye rero umugwi umwe bita ngo ni True Promises, hanyuma ikaba ifite igikorwa. Uyu munsi rero tutaragira wenda ico dukora, twosaba, turabona turi kumwe n'abamama, harimo n'abakobwa bameze neza, bambaye neza, tukaba turi kumwe n'umuyobozi wabo mukuru cyane. Rero turasaba mbere wende ko twogera ko dukora gatoya, reka tubanze tumuhe abanza senge kuko ni igikorwa cy'Imana, hanyuma mu minota 2, hanyuma kugira dukomeze. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye akaryo keza uduhaye ko kwicara hano hantu kugira ngo twamamaze izina ryawe n'ubutumwa bwawe bwiza. Rero tugushize imbere y'iki kiganiro tugiye kuganira, umwanya turi bumare hano, abantu bari budukurikirane bose Mana ubaho umugisha, natwe duhe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Barakoze cyane. Nkuko twari tubivuze, murabona ko turi mu rusengero. Uyu munsi rero twamaze kumenya amakuru ko hari igikorwa gihari cyabo, twifuza kubagendera kuko n'umugwi dukunda cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Cyane hano i Bujumbura cyane, ni umugwi wakoze ibikorwa byinshi cyane, n'indirimbo zabo nyinshi tugenda dukurikira. Tukaba twagize rero amahirwe kugira ngo tubagenderere, tubabaze neza impamvu yuko tubona ko barakora ama repetition menshi cyane, kandi tukumva ko bafite ico gikorwa. Hagati yaho rero hari abantu badashobora kuba batuzi cyangwa se babazi. Twashaka ngo wenda umuntu agenda tubwira izina ryiwe, wenda muri commentaire abantu wenda bashobora gusaba amazina yanyu,
hanyuma tubone gukomeza. Murakoze cyane. Reka dutangire ku muyobozi wanyu kugira ngo banze aheze n'abandi. murakoze cyane nk'uko babivuze ndi umuyobozi wa True Promises muri iki kiringo. Amazina yanje nitwa Ndabaruta Ferdinand. Shalom, shalom. Nitwa Chelsea Katihabwa, nkaba ndi umwe muri True Promises. Okay. Ndi umukuru w'imiririmbire ya True Promises. Murakoze. Shalom, shalom. Bayita Mbonyimukiza Jean d'Arc, ndi umwe muri True Promises. Shalom, shalom. Nitwa Mama Gift. Ko nitwa. Shalom, shalom. Nitwa Bareke Balak Benjamin. Amamagarariye iyi concert izoba ya True Promises. Yes, barakoze cyane. Iby'ukuri abantu benshi ndabizi barayizi. Ino ministeri ni ministeri yatangije mu ma ministeri akomeye hano i Bujumbura, kandi tuzi ibikorwa byanyu byinshi. Hanyuma iyi ministeri yoba yaratangiye ryari muri iki gihugu cy'u Burundi? Rero sinzi uza kunishura, ariko ndibaza wenda president arashobora kubimenya. Murakoze cyane. Ministeri imaze imyaka myinshi, n'ibikorwa byayo birahari. Mugiye kuri YouTube kuva mu myaka yahera murabisangaho, ariko mu mwaka yatangiriyeho hano ngira ngo ni mu myaka ya 2012. Naho niho yatanguriye, itangujwe na bamwe mu banyeshuri. Nico gituma mukunda kubona n'ubu kugeza n'ubu n'indangagaciro turakira abana bakiri batoya biga muri secondaire n'abiga za kaminuza, kuko inatangira n'abanyeshuri bayitangije. Murakoze cyane. Yoba ifite seje cyangwa se ahantu yoba yaratangiriwe gufungurwa ni he? Murabizi True Promises imaze gukwira ahantu henshi. Ihani Bujumbura, iri Kigali, iri muri Kenya, iri muri UK, iri USA. Ni nk'ibyo bihugu ikoreramo cyane, ariko siyeje nyine abayitanguje ni Kigali nuko. Yes, arakoze cyane. Iby'ukuri ndabizi ko abantu benshi bayizi. Ikindi hari ikintu cy'umwihariko cyane dukunda kubona muri no ministeri yanyu. Umuyobozi hano w'indirimbo wenda araza kutubwira. Akenshi muri ano ma ministeri yandi tugenda tubonamo uzusanga akenshi yibanzemo cyane ubwoko bumwe, nimba ariko navuga nk'abanyamurenge, ugasanga ariko muri iyi twasanze irimo abanyagihugu benshi bameze neza cyane. Hanyuma mwebwe ni gute byaboroheye kugira ngo mwese mwegerane gutyo, kandi ndabizi ko mutaba mubana bimeze gute? Murakoze. Yes. Hama no mugwi nkuko mwabivuze, turi umunyamuryango. Yes. Kandi umuryango ntubushingiye ku muce canke ku gice, je sais pas gene bivuga, ku ntara canke ku mugwi canke turi bamwe, turabana b'Imana. Niyo mpamvu uzohasanga bose banyamurenge, kandi bivuge gutyo abarundi, kongomani, ibintu byose turabicanga. Abantu bose niko ntabazungu turabaronka, ariko nabo nyene barahawe ikaze muri True Promises. Kwakira bose. Arakoze cyane. Iby'ukuri ni byiza cyane, kandi ni ibintu biteye ishema cyane, kuko abantu bose barabyisangamo. Hanyuma ndashaka mbaze umuvandimwe nawe twegeranye hano, araza kunsubiza akabazo gato yanze kumubaza. Murabona ko aberewe, ameze neza, kandi no muri pesi zagenze neza cyane. Hanyuma waje muri turyari? Sinibuka umwaka muga nka 2014 uko muri debut ya 2014. Yes. Murakoze cyane. Hanyuma niki cyane cyatumye ukunda, ko hano hariho ama ministeri menshi cyane, niki cyatumye ukunda iyi ministeri cyane? Hari ama ministeri menshi muga iyi True Promises nayigiye ko ibintu byinshi. Bwa mbere yakorera muri Eglise wacu muri Gerzo des Âmes, niyikorera. Urumva sinayikurinda nje mu yandi ba ministeri hanze ya Eglise, nayiseja muri True Promises kubera yuko niyo bakorera, kandi ndayikunda. Nayisanzwe nkunda True Promises bisanzwe, ndayijamo kuko harimo abantu nyere beza bakundana, bashigikirana mu bintu byose.
Yes, arakoze cyane. Ki turabona umumama hariya mama Gift araza kubivuga neza. Hanyuma iby'ukuri tumuze nk'umuntu ubishaka cyane no mu bisanzwe mu bindi bikorwa byinshi. Ariko byadutunguye cyane kuntu twabonye ari muri repetition kandi ndabizi ko afite n'umwana wenda biba bigoye. Hanyuma wowe waba waraje muri Turyari, ikindi ni gute ufatikanya ibikorwa byo mu rugo uri umubyeyi hanyuma kugira ngo uzugira uwo mwete wo kuza muri repetition? murakoze. Je naje muri True Promises 2015. Ibijyanye n'ibikorwa nyine ndabifashanya byo mu rugo n'iby'umurimo w'Imana. Ni ibintu bitandukanye ntaho bihuriye. Uripanga wenyine ugakora ibyo mu rugo, ariko ntibyotuma udakora n'umurimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana nawujemo wa True Promises nawujemo 2015 nari nkiri umukobwa mutoya kabisa, nari nkiciga segonderi. Urumva ko ntari gushaka ngo ndeke umurimo w'Imana, narawukomeje kandi nzawukomeza. Arakoze cyane. Iby'ukuri ni ikintu cyiza cyane. Abantu benshi iyo bamaze kubaka, twabibonye ari umwihariko cyane muri ino minisiteri yanyu, kuntu twabonye harimo abamama benshi, abapapa, rero ni ikintu cyiza cyane. Hanyuma uwo mpera mikrofone umuvandimwe twegeranye hariya, murabona ko aberewe ameze neza, kandi mu mwanya muraza kureba repetition yari imeze neza cyane. Hanyuma woba waraje muri ino minisiteri ryari, ikindi tubwire nk'ibintu nka bitatu ushobora kuba warakundiye cyangwa se bibiri waba warakundiye ino minisiteri cyotuma utovivamo ngo uje mu zindi? jewe nibaza ko ndi mu bantu bashasha binjiye muri minisiteri kubera nayinjiye muri uyu mwaka. Muri mars. Hama ibintu bitatu byatumye niyumvamo cyane. Mu bisanzwe uza ufise intumbero yo gukorera Imana nk'uko ubwiye ahandi hantu hariho hose. Mugabo ushitse muri True, ikintu cya mbere wisanga muri famiye, n'ahantu haryoshe kuba, n'abantu udasanga bafunze umutwe. Urasanga umuntu agusumbya imyaka 10, 20, mugabo ugasanga murahuza muri ko murakorera Imana. Nta byo kuvuga ngo nurunganwa urucankuru, muba mushize hamwe mwese umutima wo gukorera Imana. Ikindi kintu novuga ko kiryoshe kandi kinezereye nuko muri True n'abanyamasengesho uraronka n'umwanya wo kwiyubaka wewe nyene ubwawe, ukaduga. Nukuvuga uko wahaje siko uguma, uratera intambwe mu bijanye n'amasengesho. Ikigira gatatu ngira ngo muhora mubibona kuri YouTube, nibaza ko turirimba neza cyane. Ni kimwe mu bintu bituma uhabaye ugumana umunezero, kandi nibaza ko no mu marepetition baraza kubibona abantu tuba tunezerewe. Ni repetition ibisa nka concert. Repetition yacu yamirimwe umunezero misi yose. Yego. Yes, arakoze cyane. By'ukuri avuze neza, kandi niko biba bimeze. Twebwe twahibereye kuri tele twabonye ibintu bidasanzwe cyane. Hanyuma ndaza kubaza perezida hariya, hanyuma n'uyu muyobozi w'indirimbo. Perezida, nabonye muri benshi cyane, nabonye muri benshi. Ntiyoba mwatiriye abandi baririmbyi wenda kugira ngo babafashe muri iki gikorwa mufite? Aba bose ni abanyu, bose mwabashe kubana nabo muri repetition? benshi se kuragira ngo twaje twese ngo harurira abandi 20 basibye asibye abandi benshi. Hajya abantu bazabatira niko kubahamagara kugira ngo badufashe gukota bakabahemba. oya bene abo gukota ntabo tuzi, naho bazabatira abantu tuhazi. Ahubwo nyine mwaje nimba ari uko hari kuwa mbere hariho abantu benshi batabonetse uyu munsi, batabonetse bagize izindi mpamvu, ariko nta muntu twatiriye, nta nubwo twari twese. Nimba wabonye turi benshi ntabwo twari twese. Yes, ugifashe microphone nkubaze irindi. Nabonye akenshi umaze imyaka myinshi uyoboye ino ministeri. Otubwira ibintu nk'abingahe wayikundiye gituma utoyivamo? Kuko hari umuntu ushobora akayobora umwaka umwe bwaca wenda bakamunaniza akaba yoreka, ariko kuba ugikomeje kandi ufite n'uwo mwete, ni izihe mpamvu wowe zituma ukomeza uwo murimo gutya? Nagize Imana nyine baracankunze, ni umunsi banyanze muzosanga bankuyeho bashizeho wundi. Ariko mu by'ukuri
ico wari uvuze catumye nkunda uyu murimo no kuba nkicemeye izi nshingano kuyobora, nubwo benshi babikunda birarusha, biragusaba kurara ku ijoro, biragusaba guhora usakuza uvugana n'abantu nti waje wakereje wazindutse wasibye wagize gute, kandi ntabwo nyine ari ibintu byiza, ariko igituma nkibyemeye njewe nkunda kuririmba mu busanzwe, mu buzima busanzwe nkunda kuririmba. Rero kuba ndi mu gikorwa c'abantu baririmba en plus baririmba neza, noneho bisaba nyine kwigora gutyo, nanje niyo sacrifice numva nobaha, niyo byozonsaba imyaka 20, simbujije kunkura abazonkure n'ejo bundi dufite amatora vuba ahangaha, nibankuraho nta kibazo, ariko numva kubera ukuntu mbakunda ndacihanganye kugeza nk'imyaka 20, nubwo nsa numaze imyaka myinshi nyine nyoboye, umwanya wose bazo bakimfitiye icizere nzogumiza mbayobore nta kibazo. Ariko ndabakunda, baririmba neza, baroroshe kuyobora kuko si abantu bameze nk'abana ngo urababwiriza, usanga buri wese yibwirije ku gikorwa ciwe, ku buryo nyine umutwaro utambana munini. Donc umurimo nturi ku mutwe wanje, umurimo uri kuri bari abantu bose wabonye. Yes, arakoze cyane. Mweze nawe muvandimwe hano tumubaze, watubwiye ko uri conductrice, hanyuma muri uyu mwanya wenda mufite kino gikorwa, hari ukuntu abantu bagenda bacika intege bivana nuko habona abaririmbyi, ariko twabonye abaririmbyi bitavye cyane kandi baba baririmba neza. Ni kihe kintu mukoresha cyane kugira ngo, kuko dukunda kubona indirimbo zanyu, ari indirimbo zanyu zagiye zamamara cyane, turaza kuzivuga, wenda namwe murazivuga, n'abatazizi baza bakurikira kuri channel yanyu. Niki cyane kibatera cyane kugira ngo mutere imbere, sangi muragenda mukora ibikorwa byinshi, twagiye tubona byinshi mugenda mukora, hari indi financement ikomeye mugira izibavamo cyangwa iva handi, wenda kugira ngo muhite mutegura nk'ibyo bikorwa? Urakoze ku kibazo ciza. Kino novuga ca mbere nkuko mukuru ahagarariye igikorwa ca concert yavuze ko muri True Promises dukora amasengesho. Yes. Novuga ngo twisunga Imana, cyo ni ca mbere ko dushobozwa nayo. Ikigira kabiri, ibikorwa igituma ubona tudacika intege canke tugaragara cane YouTube, gusohora indirimbo n'ibindi, nuko dusanzwe dufise n'abahanzi muri twebwe nyene bicara bagahimba indirimbo, donc ntitwicara. Chaque année tuba dufise igikorwa, tuba dufise gukompoza, tuba dufise iki, donc nico gituma progress, donc tubandanya. Yes. Ikigira gatatu bavuze financement, kucaya na financement ibikorwa dukora, novuga ngo uburyo buva muri twebwe nyene, buva muri True Promises, uhere mu live recording dukora, ego tugashigikirana hagati yacu bivanye n'uburyo bwacu, hama tugakora ibikorwa bimugenda byose mubona. Ego. Yes, murakoze cyane. By'ukuri iyi ministeri iri mu ministeri ushobora kuvuga ngo wenda ni nkayo ya mbere cyangwa se iri muri zimwe ziririmba neza hano muri iki gisagara cya Bujumbura. Iyo iteguye igikorwa tuba tuzi ko abantu bacitabira cyane kubera ko baza bakora ibikorwa byinshi. Hanyuma uyu munsi rero twagiye twumva amakuru, tugenda tubibona nyine abantu bavuga ko hari igikorwa mufite. Twashaka rero tumenye neza, nico gituma cyatuzanye hano kuri tele twirebere, kuko hari ukuntu abantu bavuga amakuru atariyo. Ni kihe gikorwa, ni igikorwa nyabaki mufite, mukora amarepetition cyane buri munsi? Igikorwa dufise, sinzi ko ari no kugira ko dutumira abantu canke reka tubanze tuvuge igikorwa byo gutumira, turabasumira hanyuma. Dufise concert izoba itariki 21 za kuno kwezi nyene. Ni concert nziza izoshira ahabona ama album, donc ni album ko navyita, ni album live recording tumaze gukora zibiri, donc True Promises ifise indirimbo 13 zose hamwe. Rero twiyumviriye gukora igikorwa gihuza ayo mavol abiri, gihuza live recording ya mbere niyo twakoze bwa kabiri, kugira ngo vyukuri indirimbo zacu zibe mu abantu bazime zishike kure, ya voilà nkuko bivuze tubateramire turyoherwe, ego turi hamwe twese. Yes, arakoze cyane. Nashaka mbaze mama Gift hariya aze nakabazo gato cyane. Muri no ministeri ndabizi ko ushobora kuba waraje harimo abandi bari bayirimo. Ministeri wanyu kugira ngo undi muntu wenda nkubu nifuje kuyizamo,
biba bisaba hari ibindi bintu byinshi bisaba cyangwa muriyegereza umuntu wese kugira ngo murakoze. Twegeye twaje muri ministere baratwegereza bisanzwe yes bisanzwe, ariko nyuma byaje guhinduka. Turandika lettre mukayidepoza, hanyuma bakakwigaho, hanyuma tukabona kukwakira bivanye n'ukuntu tubonana courage yawe yo kuza muri repetition. Murakoze. Urakoze cyane. Arakoze cyane by'ukuri. Ni byiza cyane, ibi ni bigaragaza ko ministeri iteye imbere, kandi ndabizi abantu benshi perezida araza kudusubiza. Ndibaza mu bantu benshi bakunda bandika, mugira igihe kingana iki cyo kurindira kugira ngo nimba nkubu nanditse mvuga ati tegerezwa kuza muri ministeri, munigaho igihe kingana iki? Urakoze. Nkuko yarabibabwiye twakira ingeri zose. Mu mugwi hari igihe tuba dukeneye abantu, hakaza nk'umuririmbyi nyine ushoboye kuririmba nyine ubizi neza cyane, ntashobora kumara igihe kingana n'umuntu waje akeneye kwiga kuririmba. Ni kimwe n'abamizisiye, hari igihe twakira umumizisiye dufite ubukene bw'abamizisiye, ugasanga igihe amaze yitegura kitangana n'igihe ashobora kuza kuba mizisiye huzuye. Rero bivana n'ubukene tuba dufite, niko novuga. Kandi bikavana n'umuntu twakiriye uwo ari we. Uje kwiga turamumenyereza, hanyuma uwuje abizi nawe tukamuha igihe gitoya cyo kugira ngo tumugenzure, turebe nimba afite inyota y'umurimo koko. Ego nuko novuga. Yes, barakoze cyane. Turaza tugera ku musozo, hanyuma twashaka n'ubundi ari wowe unaza kutubwira, muraza wenda kuza gutanga na mikrofone n'abandi bavuge. Ariko uyu munsi rero twaje kugira ngo tumenye icyo gikorwa neza, ukidusobanurire. Mu busanzwe ari ukuntu abantu bakora concert wenda bategereje ko kwinjira ari amafaranga, abantu bakaba bicaye biteguye ko umwanya n'umwanya wenda tugume dushakega amafaranga tuzobona uko tuza gushigikira. Ese iyo concert yanyu izobera hehe? Icya kabiri, bisaba iki kabandi batuye hano i Bujumbura kuzoza kuyinjiramo cyangwa se kuyibamo? Murakoze cyane. Dufite igikorwa nk'uko umuyobozi w'imiririmbire yaravuze, dufite concert imyaka 2 ishize, buri mwaka twagiye dukora live recording, ariko turavuga ngo reka twicare noneho. Hari igihe live recording ya mbere twayikoreye muri CLM, ya kabiri tubikorera muri KDP. Ico gihe ntitwabashije kubana n'abantu bose nkuko twabyifuza, ariko ubu turavuga ngo reka twegeranye izo ndirimbo zose, kubera umwanya nyine twashizemo zikeyi, izo 13 yarababwiye, ariko dufite indirimbo nyinshi. Abizi ko zirenze izo ngizo yababwiye, ariko ni nkeya twabashije kwegeranya kugira ngo dutaramire abakunzi bacu. Rero kwinjira ni ku buntu. Igikorwa kizobera kuri Gerizo des Âmes itariki 21. Abantu bose bari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu nkengero zacu, abari mu ntara aho bikunda ko ashobora gufata imodoka, vraiment muzoze mwese mwitabira ico gikorwa. Ni igikorwa ciza guhomba kuhaba aho hantu. Jewe ndi wewe sinosiba. Jewe ndi wewe kabisa sinosiba. Ndabona noba mpomvye cyane rero, kubera ko ntari wewe ntakunda, ariko nawe ndakuvuniye akagohe, uzogerageze nyabuna, uzogerageze nawe uzoze, niko kwiza. Nta muntu ugomba gusiba. Tike y'ibihumbi 10 na bingahe, ndavuga déplacement kuva mu Rumonge cyangwa hehe sikuri. Uzoze ku bwa True Promises, utega imodoka uze hano n'iposho harare, ninga tubane muri concert, nawe wumve ku munezero w'Imana. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Hanyuma iby'ukuri bafite icyo gikorwa hano i Bujumbura, turaciteguye cyane mu buryo budasanzwe, kubera ko ibikorwa byanyu kabisi iyo muteguye igikorwa murabizi namwe ukunda hano abanyabujumbura babakunda, n'abandi muri iki gihugu cy'u Burundi, kubera amasoti mugenda mukora y'igikorwa. Hanyuma tugiye guha aba nabo badufashe gutumira, kubera ko igikorwa ni kinini cyane. Hanyuma hariho abamama bashobora kuba bataza aya makuru y'iki gikorwa, hanyuma turifuza ko nabo wenda bamenya iki gikorwa. Rero nkawe nk'umumama, niki ushobora kubwira abandi bamama bari hano muri iki gisagara cy'Ibujumbura cyangwa se hano i Burundi
ndetse n'abandi bashobora kuva wenda mu gihugu mu bindi bihugu bakaza. Wewe rero ni iki wababwira muri uyu mwanya? murakoze. Turabatumiye, yeme turabatumiye bivuye ku mutima. Murabizi ba Freeze n'abandi muzoze mutwitabe, yeme muzoze mutwitabe muri True Promises, natwe tuba tubashigikira pe, tuba tubashigikira. Uwo ni umusitare Freeze bayemvuze, ariko n'abandi benshi barahari, abandi benshi abamama, mvuze abamama gusa, abakobwa n'abagabo ntimunyumva ukundi. Mbaye mvuze Freeze, abandi nzobavuga undi munsi. Ndabatumiye n'ukuri, murabizi ko ndi umufana wanyu, natwe muzodufane. Ndabizi ko natwe muzamudufana, ariko muzobitwereke neza, muzotwambare. Turabatumiye cyane. Arakoze cyane. Iby'ukuri uko niko bimeze, ni ukuvuga ba Jeannette bande abarinzi bose bayibujumbura, iby'ukuri turabatumiye. Ni igikorwa kidasanzwe, twabaye muri repetition zabo, ni ibintu bidasanzwe kabisa. Ndizera ko bizogenda neza. Hanyuma dufitana abakobwa benshi bari muri iki gisagara cya Bujumbura. Wewe niki wababwira nawe nk'umukobwa? Naje ndabatumiye abakobwa bose bari mu gisagara cya Bujumbura. Tubafitiye ibyiza byinshi muri True Promises. Tuzoba dusa neza, tuzoba twambaye neza, muzoze murabe. Tuzoba twuzuye ubwiza bw'Imana, muzoze tuzoba dufise ibindi bintu mutazi. Tuzoba dufise utundi tuntu twinshi. Turabatumiye muzoze. Uko muzitura uriya munsi muzotubona ukundi kuntu. Muzoze rero turabahaye ikaze ryinshi kuri Gerzo des Ames. 15 uzocegwa azobura aho yicara. Muzoze rero murakoze. Arakoze cyane, abantu ka barabyumva cyane. Turi kumwe n'umusore hariya nawe aca gutumira abasore. Dufite abasore benshi bashobora kuba wenda batazi iki gikorwa, cyangwa se wenda abantu ntibagiye agaciro. Hanyuma wewe niki wababwira? Jewe nta byinshi nobabwira, ariko ikintu cya mbere, indirimbo mwarazumvise kuri YouTube. Nashaka kubabwira yuko nta ndirimbo n'imwe izo biririmbwe kujya mumenyeye. Hazoba harimo ama innovation menshi aryoheye ugutwi. Muzumva umuziki uryoshe, kuko nibyo turiko turakora, turiko tubifatira umwanya ukwiriye. Tumaze igihe twitegurira concert ku bwanyu. Ikintu cyonyine tubasaba ni kuboneka byonyine, nta kindi kintu. Nimurinde mwiyumvira, nta mahera bisaba, nta kintu na kimwe. Ushike gusa kuri Gerizo 15, nta kindi kintu tugusaba. Umunezero uzoba usesekara. Arakoze cyane. Ko Gerizo tubona ari ntoya kubivana ukuntu tubazi, ukuntu twitabira ibikorwa byanyu. Ari wenda ari izindi ntebe muzoja gukotesha kugira ngo mushire hanze, cyangwa hari ahandi muzomara tukana. Birasaba gutanguranwa. Vraiment nta muntu ubu nyine bya bintu zo guhagurutsa umuntu mu ikanisa ntibikibaho. Muzotanguranwe samatike gasiki twatuvuga, muzama mutanguranwa. Umuntu uzoza ushika wa mbere yicare ku ntebe ya mbere abazosanga ikanisa ryuzuye. Nta kundi murabizi ko hajya hejuru hataruzura, nuko nta kundi tuzogira. Nta zindi ntebe tuzoja gushaka, nizuzura nuko uzoba ucikaniweho. Muzogerageza kabisa muhagerekane. Arakoze cyane. Tugere ku musozo. Hanyuma Kunitise nawe arico abivugaho. Turabizi, twabibonye yakoresheje repetition idasanzwe. Tuba mu ma ministeri, ariko iyi repetition nayo ni idasanzwe, ahubwo igiterane sinzi ukuntu bizaba bimeze. Hanyuma wewe niki ushobora kubwira abantu bivana n'ukuntu wategura igikorwa, habibona uhagaze imbere y'abantu ukuntu igikorwa kimeze? Cyambere ndahera ku muryango wanje. Yes. True Promises, ndayabwire courage, kandi navuga gute, ico dutanga nico abantu bakurikira. Ishusho nziza dutanga nico hari amatemonyage menshi dufise. Uwaje yinjiye avuga ati nababonye aha mubikora neza, mbwira gute. Donc nagira mpere kuri uwo muryango wanje, ndababwiye ati courage, gikorwa kiracari kirekire. Hama ibindi navyo nibaza ko nugutumiranye nkuko tusaye twibikora, kuko si twe twenyine tuba duhari. Hari n'abandi baririmbyi basanzwe bamenyerewe i Bujumbura bakora ibikorwa byiza, abakozi b'Imana. Nibaza ko tuzoryoherwa. Antuka ku mwihariko ku giti canje ndabatumire. Ikindi naco navuga ngo you are welcome, you are all welcome. Umuntu wese avyifuza kwinjira muri ministère
nubwo umuyobozi wacu atabivuze nibaza yuko karibu ku bwa 2026 turashaka kwakira abandi baririmbyi benshi babishoboye, karibu tubane. Ego murakoze. Yes. Akandi kantu nasize dufite abo ba invite. Dufite abo ba invite. Sinkeneye kubavuga none. Simbavuga none. Sinkeneye kubavuga ubunyine. Hariho amafishe mwabonye y'abakozi b'Imana turi kumwe ba Ngoma, ba Peter Bambabazi n'abandi baririmbyi ba hano. Mwarababonye benshi tumaze gukorera amafishe, ariko tubabikiye ibindi bintu muzirebera. Warakoze cyane. Hanyuma nkuko mubibona bafite icyo gikorwa kizaba kimeze neza, abantu bose bari hirya bari mu bihugu bitandukanye. Ikindi kandi hagize nk'umuntu bazanira amafaranga mwoyanga turacyaguheza uratubi bazayazane wa bazayazane kuri iyo mikrofone. Hanyuma iby'ukuri murabizi ko ministeri igizwe n'ibintu byinshi, kubera ibikorwa byinshi tubaziho cyane bagenda bakora, mubashigikira n'ubundi muzakomeze mubashigikire. Hanyuma rekagira nawe avuga ijambo rimwe kugira ngo tuze kurangiza. Yemese nari nabibagiwe, nari nzi ko basubiza mikrofone ngatumira. Mfite abashitsi banje batari hano, Mama Jonathan na Mugwiza Tunga na Mama Zo yari hano. Muzoduha ifaranga yemwe, dufite igikorwa kandi gisaba amafaranga menshi, none ga muzoduha ifaranga umurimo w'Imana ukomeze. Nuko koze cyane, iby'ukuri tuzobashigikira kandi abantu bazozane amafaranga baze babahe, kuko nico kintu abantu batanze umwanya wabo batanga amafaranga yabo. Abari hano i Bujumbura mutazaza yitwaje isadaka, bizaba byiza. Murakoze cyane, tuzohaba kandi courage cyane.